megalayapost.news. Kajing Turikam Kaseng Ribo Youth Federation RBWF Dak Welfare Fund Hakajing Turikam Bat Shakri Hapo Klama Kaseng Kalalong Shisha Kajing Mentoy Omtang Kipatba Bakaseng Kala Shakri Henry Kani Ka Ajing Mentoy Ru Yaboro Kidkot Bapura Kaseng RBWF Haba Krench Kilat Patai Kubor Mentakasngi Haka General Council Ka RBWF Hapam CM Ba Bipul Tangki Hukum Presiden Barang Ba Kaseng Ulong Bakaseng Kala Pensyai Ru Shabaro Kidkot Halor Kani Ka Welfare Fund Ban Penturikam Da Kaseng Haka Bakidkot Kinhab Ban Siulais Pa Uwe Udkot Man Kasnem Manakani Kapisapan Kini Igitu gi bapang basitom bat ki bakendu jinge haki yeng ki sam jong ki parat kon ulong bakar BWF kala don menta hadu khandai hajar ngut kid khot baladasi wei khot kan poi be shak ar punyu laktam hakashisnam bat nakani kapisa kinirap kelai kid khot hakapang kasitom ne haka kamyap ka kam im shushu laban rap ru leng bakate kapisa ka balalum na kid khot ka balongkum ka welfare fund kamdei satya tang banirap hakapang kasitom ne haka kamyap kam im henry kaseng ka airu dakaram kid khot ki ba persang ban sengkam sengjam la jong hakasut ka berit kani kalong kum kajing ai kam ajam ki parad khot ban nalor kata ki haban iPad kajing syakri ka bapura kaseng na kabentaban syakri kaliang ye ki paitba ka district shushu ulaong bakani ka juk menta ka de ka juk bakardu kam kardu jam baka sarkar kanomla aban ai kam sarkar ki samla henry da ka balum pisa ne kid khot hagadur jong ka welfare fund kani rap kala yaki lara ki ang nut ban sengkam sengjam la jong ula ban ram shushu dat kano ka thong ka ba sneu ha ka bidi ki jingelang ngi kham kiar hi ban khot ye ka general council nama la dangi shimnia ka jingdon ki khot mi palat dai hajar ngut ki khot hapo kaseng ribu federation haga balai spa nyu puli tang unit apu pratli ki circle baratli ki zone ni dah nadu itu ki snam ajar khatsau kapor ka pa isi jungi ka thmai kawan ngira pelong ko general council au ajar pra ngi baka jinglut kalong ka pakra nama la hawan ri baro ki khot tang ka bai bam pengin sil ki ngimla Kalau kan ini kampiar pelong, hakini Islam hapereng juga ajar kapra adu. Alhamdulillah kalau ni kemla pelong ini kan, General Council nama katong jong isi kalau pendep di office terikam jong kesek. Pada bangi na pendep ya ka office terikam, bangi asin ya katong bangi lung no ya General Council. Kawai kanongrim kalau baro ki member, ki badan hapo Kariboy district, bakin ya kenduk lang hapu kawai ya jaka hakawi karansan, kabalok ka General Council, kabakin itu way. Kabar kadai halor kumba fios ngomne kabar kalong hakabidi batka jimpetrikam ko thmai jokasek ngi la sakri ya Kariboy district na dustam patai spa nyu dai lakin nong ilam ko per hadu ini islam ki bentar bat bunsin ngi pai kwan pet ya ka jinton kam jongkari batka jan penriu bat ngim ju yogi pat ya ki jinge ki ba na kaliang ju ki thot peneso ha Kariboy federation ki mat halor kani kamat Ngira sim ya karai lembaga ketua GC kepala dep ban penteri kamno ya ka welfare fund hakaba nakaliang jong kit hot jong kaseng kinno senyang syaka fund jong kaseng ka pengintip ka welfare fund hakaba wewe hot unai kumpa laispa tingka hakaseng haka cisin kata gi pengila panong kitu kiseng registered society kiba kilum betaka subscription fees la neka annual fees la neka taka monthly fees halikum kecuk i bentangi ngi ong ba wewe khot ude basinyang syaka sang kemi kabalong hadu lais pa mingka kumbangi don haka jing kadan ka report haka jingdon jong kit khot ka sangi bangi don kumba kendai hajar ngot balalangi la sya ban petelon ye kani kamut ba ngin lum ka pisa kumba akung nyulak haka cisnap Barkani ke pisa ke belum. Kamdei ba ka sengkemi kan ai jingkhain pan ha ki pajba ha ki khot babun balang bangila pelut ba don kam seng rera hakinu ki su seng kani ka laispa ka bangi yong kalong thik ha ka bairi bat ka welfare jong ki khot ki ba penesno bat ka RBWF. Tingi ngila shimek sintijam ba ngila da first try ngila da ya sekmat ba ngi babun ki khot jungi ki patutu kiran kumba hadu khatsau khatan spangut ki brasil ini ga welfare fund bat ilmu kan bisa ngila ban ai ke sakri ya kino kilongi jong ki khot jungi ki badan apreng ke pang stop bat kabar ngila la kersan bisa ya kino ki bastangi kam thmai ki jungki hapo ka business ka jungki tengkum kita ingin ka plan lembaga ni General Council ba kin khot baro kin stang makenit penru bat kin kloi ban senyang ka bisa ka ba kasang kala perkhat nam ta ka jungki
ngidon ke plan bangin mi sibun ngut entrepreneur ba naman ngin ap ya kam sarkar hingi ba galong kim khat akan ni juk ke pemerintah tengi ngidon jingmut bangin skill ya ki khot ki jungi ha ka entrepreneurship kabala balong ha ka bidi bukan natural resources ki badon pedeng ki jungi hari boy district ki bakari boy karuspa akase karuspa hading kwai bat karuspa aru hakiding jalawan bat hakibun tertar kumni hakising ni kwa bangin supply no ki raw shabar district ni kwa ban supply kum kita ki proses produk nagari boy district tengi kerman skam ba baro ki khat nasni ba ki snow ki jingkran ki snow ki jingkran tu lembaga national council bakin wan sakmat ban no senyang ya ketiga senyang ke bangi bu lai system nang ba minna ban kersan yu no kuat ku bangi dalam ai training baun sang ya kanika kanuksa kalong hagitan umsiang barektan cirang ki idon gitu ki dingkwai but kumba kalong ka study baki ong roturo na kolom tu kolom hagashi hektar jungka jeka ki di bantung kumba khatsan spa tili ki riding kwai but away dingkwai open hub chisin kumba totally kita kisla temun hagashi hektar kumba khatsan ajar tili kisla nanti ki dog wai ki hub but lemba kini ki dog wai ngila mansna kita ki lift break making unit de kum kini ki skill ni kwa bangin ai kersan ni gitu kat lemba kapisa ka bangilung para mangi ban kersan ru para mangi ban kerman skam sin bangilala tengin yo pat naki ya kasut ke barit lese kan long kumpasan puna ya ka simnai dan ya ka sitingka ka simnai ku mengirai menta kalong sitingka gitu ki bala sim ya kesan po wajar rasa tsira ngila kersan palat ya ka silak na Allah na sanang nagamot ngila ban sim sitingka kani gadi ka thong ka bangilum ban pensutu ya ki khat baro juga sekretari Meghalaya Post.news